Dobar dan, dragi baštovani. Opet se družimo, ali ovoga puta javljam vam se iz naše bašte, odnosno sa našeg pokaznog imanja Komanika. Mislim da su balkonski baštovani dobili dovoljno informacija kada je u pitanju sadnja povrća i začina na terasi, tako da ćemo se u narednim epizodama malo više posvetiti svima onima koji su period izolacije iskoristili i pripremili svoje bašte u dvorištu, na selu ili imanju. Ono što je svima zajednički cilj jeste svakako proizvodnja ukusnih i prije svega zdravih plodova. Iz tog razloga mi ćemo vam pokazati neke principe organske proizvodnje i kako da bez upotrebe pesticida dobijete jednu super baštu za primjer. Pa da počnemo. Otvorit ćemo sezonu sa povrćem koje je mnogima od vas omiljeno u ljetnjem periodu, a to je paradajz. U prethodnim epizodama smo pominjali uzgoj paradajza na terasi, dakle u sakcijama, i moram priznati da postoji značajna razlika samim tim što je veća površina u bašti, ali i veći broj sadnica, pa tako i poslak. I kada je u pitanju navodnjavanje, zaštita, ali i uklanjanje korova. Paradajz je toploljubljiva kultura. Dakle, jako mu odgovaraju visoke temperature i isto tako voli duge i sunčane dane. Iz tog razloga jako je bitno da odredimo dobar termin za presadnju paradajza. Dakle, vodite računa da ne poranite jer nas mogu iznenaditi kasni proljećni mrazevi i prosto dovesti do toga da biljka preživi određenu vrstu stresa, pa onda i kasnije se slabije razvija i sporije prosto dolazimo do plodova. Iz tog razloga naša preporuka bi bila da negdje od kraja aprila počnete sa presadnjom mladih sadnica paradajza kao što su ove ovdje. Ovako izgleda jedna zdrava formirana sadnica koja je već spremna za zemlju. Ova sakcija joj je postala tijesna, biljka je istrošila sve hranljive materije koje su bile u supstratu i sada ćemo je presaditi u zemlju. Paradajz ćemo posaditi na određenu dubinu, dakle iskopate rupu od nekih 20 cm ili čak dublju, i ono što je jako bitno jeste da zemljište koje sadimo bude dobro rastresito, znači kako bi korijenov sistem mogao jednostavnije da se razvija. Dodat ćemo peletirano organsko đubrivo i pomiješati ga dobro sa zemljom kako ne bi dolazilo direktno u kontakt sa korijenovim žilicama. Paradajz je kultura kojoj je potrebno dosta hranjivih materija za razvoj, a naročito u periodu kada cvjeta i plodonosi, tada su mu neophodni fosfor i kalijum, kako bi prinos bio što veći, a i ukus i miris plodova bolji. Dakle, slobodno možemo dublje posaditi ovu sadnicu, slobodno preko kotiledona i prvih pravih listova. Kada smo posadili našu sadnicu paradajza, svakako preporučujem da to bude ili ranije ujutru ili predveče, potrebno je da ga zalijemo. Voda koju ćemo koristiti ne treba da bude naročito hladna, naprotiv, najbolje bi bilo da odstoji nekih 12 sati prije zalivanja, kako zbog hlora, tako i zbog same temperature. Ono što želim naglasiti jeste da vodite računa o razmaku na koji sadite vaše sadnice. Negdje se preporučuje razmak da bude do 60 cm, kako biljka jedna drugoj ne bi predstavljala konkurenciju kada je u pitanju hrana, voda, ali i sunčeva svjetlost. Ono što je zanimljivo za paradajz jeste da je njegov najbolji komšija bosiljak. Iz tog razloga često u našoj organskoj bašti ćemo raditi neke kombinacije koje će uticati pozitivno i na jednu i na drugu biljku. U ovom slučaju bosiljak će uticati na paradajz tako što će pojačati njegov miris i ukus, a i doprinijet će da bolje paradajz rađa. Bosiljak ćemo posaditi u neposrednoj blizini paradajzu. Već poslije nekoliko dana, kada je naš paradajz malko odrastao, stavit ćemo pored njega jednu pritku, kako bi ga na taj način fiksirali i omogućili stabilnost stabljici, jer bi u suprotnom pod težinom plodova se dešavalo da se povija i pada, što nikako ne želimo. Kada smo stavili pritku, onda ćemo ga i podvezati ispod centralnih, odnosno bočnih grana i na taj način fiksirati da ne pada.
1 ili 2 će za sad biti dovoljne, a kako bude biljka odrastala, tako će biti potrebno i da je pratite i vežete. Još jedna od radnji koje ne smijete propustiti u bašti kada je u pitanju paradajz jeste skidanje zaperaka. Ovo je dakle centralna grana, ovo predstavlja bočne grane. Svi listići, odnosno kasnije grane koje rastu između, su suvišni i oni će dakle samo bespotrebno crpiti hranu i vodu ostalim granama, a neće plodonositi. Iz tog razloga bitno je na vrijeme da ih mičemo, dakle dok još nisu previše porasli, jer se na taj način prave male ranice na biljci i to predstavlja ulaz za određena gljivična oboljenja. Svako 2-3 dana obratite pažnju i dok su i dalje mali, bilo bi poželjno da skidate zaperke. Pored zaperaka, tu je i donje lišće koje ćemo svakako skinuti iz razloga što je biljka preko lišća donjeg mnogo podložnija gljivičnim oboljenjima zemljišnim kao što je plamenjač. Iz tog razloga skidamo donje lišće. Prioritet u organskoj proizvodnji svakako jeste preventiva. Dakle, učinit ćemo sve da ne dođe do razvoja određenih bolesti. Nakon skidanja zaperaka i donjeg lišća, poželjno bi bilo da istretiramo naše sadnice mikrobiološkim đubrivom koje ima u sebi veliki broj korisnih mikroorganizama koji će zaštititi i ojačati biljku. Dakle, prosto rečeno, podići će joj imunitet i samim tim će ona biti značajno otpornija na gljivična oboljenja, ali i na veću brojnost štetočina koje mogu da se pojave. Savjet koji želim da vam dam za kraj emisije jeste da redovno navodnjavate svoj paradajz jer ne trpi nedostatak vlage. Isto tako bilo bi poželjno i u fazi kada krene cvjetanje, odnosno plodonošenje, da ga prihranjujete tečnim đubrivima. Pored toga je bitno i pratiti stanje biljke, dakle svaki dan prođete kroz svoju baštu, obratite pažnju na lice i naličje listova, prosto kako bi na vrijeme uvidjeli simptome određenih gljivičnih oboljenja ili prosto prisustvo štetočina. To je to u ovoj epizodi o paradajzu. U sljedećoj epizodi govorimo o krastavcima. Do tada, pozdrav!